Onde maandamano jerigeri kuthithika ntuku ya rujo athingati barutere ruregani na thirikari rwa Azimio aja kaunti ya Meru ni baugite ni baibanganitie bwa kung'ana gutigira maandamano ja kuthithika bariuga ni banogetwe ni mawira ni ja urongo ja thirikari ya Kenya Kwanza bariuga ngarama ya uturo ni baremete na ni borite mabisa baukaria na kinya borithi kubakanya ntuku ya rujo gukinyaniria kioto kiao bate kwithirwa bakiaraganwa. Endera maandamano ya rutere ruria na thirikari ni rwa Azimio rura rutongeretwe ni Raila Odinga yaregeri kubwetheka ntuku ya ruyu yatongeretwe ni wari waziri wa urimi Peter Gatiraumya nayo yaregeri kwambiriria mutindwa muthara na tauni ya Maua riwa iye kibaki ya makiki Azimio kumembe batongeretwe ni Jack Munoru urani mukareti wa kiama kia ODM kaunti ya Meru ni bauritie mwingi uciumiria na wingi kuthetera kwinamwa kwa ngarama ya muturire ni thirikari ya Kenya Kwanza bakiwa bakunua ni wetera mawira ne nkabo ya kwinamia ngarama na bakunua. Tuna maandamano yatongoretwe ni Mheshimiwa Peter Munya urori CS wa Agriculture na beto ni bone tabuboya ya thirikari yo uru barera bakwa muno thirikari yo uru kure thina barona bawakato tare muno tero Meru batu twachio myobera bwatara muntu oyo ni kanu batilwa baringira ruto kura na wingi nende ya thirikari ne muraberere buonze ni buratwekere nurongo ko wantu beto kinyabo ne badori bonene barua royo batura maandamano na fujo mo bara baueto ni atola kura na atoloto kwa kura kumbe te atola imurongo au kaje Kenya amira turumo na dinenu na dinenu ya ina ndabu ende batu kenda tutatu ni murongo ene Kenya kwa yaka mero twani oyo totoi maandamano kwa funjo kwa kuibwa totoi na kana na mweko na maisha tuweke babarene tuinge baba tuombe na toboria mwakare atote ka Kenya ni wa Kenya tieke na Gachagua atuita nto buida ni kato kwa Kenya wote thirikari Kenya ito beta kandaika ontuko Ruto ni tuwe batu rutero Azimio ontuita mringere kurani na ntamu kampenere nitowira rutero Azimio batwe tukanto baraba kina kento ngithandatu baraba thioloka baraba itonwa nurongo koro twateria tobetu twana tudome baraba thioloka baraba nurongo nende ikatukwenda uma brabo bawana bono twendiko baithikare rai boni atobetu uma ni worera bakuromba thirikari ukulukira waziri wa Karia Bondene na matura Kithure Kindiki munene wa Boris Japhet Kome kwaranira na mabisa ba Boris nikenda batike yotonyera kuthangalania maandamano ya nontu ya kethwa yari ya thiri na bwagira Boris no tutoziara Boris ni tworo kaboro kwetekero kwa wathina anto baina raitie ya maandamano eko twikiria tiangasi eko turairi bala eko turairi thina eko turairi mururu Kome maandamano yatu eneo ni ya amani bwana CS Kithure Kindiki ekana tuba Kenya bagwethia maandamano ya amani waturetera bala waturetera mashinda waturetera boriti waturetera mabunduki katukunengerete kithete uriokebenya kwena individual criminal responsibility article 25 of the Rome Statute okay aporo ato twako ambithia ke reportera Weru TV kumembe beta wa Marion Karugi wa Kenywa.